Panas guys, istirahat nih guys. Tadi ketegak di atas guys. Muatan apa ini Pak? Hah? Hah? Muatan beras. Muatan beras. Mau dibawa kemana Pak? Hah? Ih. Keren guys. 220 PS guys, merengek guys. Idih. Ih, megap guys. Nissan diesel ketegak guys. Wow. Mitsubishi Fuso guys. Ini. Dengar guys. Woi, mantap bos. Yo, mantap. Wih. Ketegak guys. Wow, gelap guys, tanjakan. Wih, asapnya guys. Wow, seperti kebakaran guys. Wow. Yo, dari Jawa sana ya? Lampung, dari Lampung. Oh. Ini didinginkan dulu ya. Oke Pak ya, makasih ya. Visi guys, 6x4 225 PS ya. 34 ton guys. Wih. Hampir jumping guys. Au. Ayo. Lancar terus. Sawit guys. Mitsubishi guys, muatan batu bara guys. Ih. Keren guys. Konvoy guys. 220 PS guys, merengek guys. Idih. Ih, megap guys. Di bawah batu bara guys. Di bawah batu bara. Nissan diesel ketegak guys. Wow. Thank you guys, ketegak guys, thank you.
Wis, si oren lagi guys. Mitsubishi Fuso guys. Ini. Dengar guys. Woi, mantap, mantap bos. Ini lagi guys. Dino guys. Sama guys, muatan batu bara juga guys. Yo, mantap. Mantap guys. Ketegak guys, habis napas guys, ketegak guys. Wow, gelap guys tanjakan. Wih, asapnya guys. Wow, waduh, seperti kebakaran guys. Wih, asapnya guys. Wih, wow, yo. Oke guys, ini tadi truk yang ketegak di sini guys ya. Coba kita tanya guys ya, kita dekati guys. Kita tanya nanti guys ya, ini muatan apa guys? Biar kita lebih pasti guys ya. Ini guys, Pak. Panas guys, istirahat nih guys. Tadi ketegak di atas guys. Muatan apa ini Pak? Hah? Hah? Muatan beras. Muatan beras. Mau dibawa kemana Pak? Hah? Oh iya ya, dari Jawa sana ya? Lampung. Lampung, dari Lampung. Oh. Kawannya juga abang? Oh. Iya. Kawannya udah duluan tadi ya? Bukan kawan itu ya? Bukan ya? Oh. Ini didinginkan dulu ya? Iya. Oke Pak ya, makasih ya. Tanya aja biar pasti muatannya ini kan. Tadi kami pun kaget di atas tuh. Oke Pak ya, ayo Bang. Muatan beras guys. Dari Lampung guys. Wis, dilong guys dari bawah guys. Ih, Mitsubishi guys. 6x4 225 PS guys. 34 ton guys. Wih, gelap guys. Yo. Wow. Si oren Mitsubishi guys. Masih tetap muatan batu bara guys ya. Wih. Oh, tronton ini guys, ampun asapnya guys.
muatan ekskavator guys di belakang guys. Batu bara guys. Idi, ih, wih, hampir jumping guys. Wih, tronton nyalip guys. Tronton nyalip guys. Mitsubishi Fuso guys. Batu bara guys. Iya. Kenal guys.